wala men zera kore oɗo quartier momu ka julide men ɗo ɗen julide arde nden momu fi juma harayɗe mari koɗo takan ɗo tedduɗo warneɗe yewtere no haldirnoɗen noon wanduɗen fimum hani anil tarif haray docteur Mouhammad Diam Djibrila Bari hafisahullah wa ra'ahu kanko no waɗande yewtere ɗo kuuɓingol fayde juulirɗe o heɓi feere ɗe ɓayna juulirɗe men ɗe fof heɓi feere hewdugol e mum kono yerɗe o heɓi feere ɗen aray ko hadde woni huɓinirɗo haldu ko markas ɗo lanniniren ɗo ɗen muhadiraji ɗin haray taw o fewndu ɗo ɗe ɗo balɗe ha nde Allah haaji o kadi haray hannde noon ɓe suɓani mawdu hittuɗo himmuɗo tawata ko mande jaɓede golle ko Allah subhanahu wa taala ɗum wiyete ikhlasul amal lillahi taala laɓɓinangol Allah o golle ɗen ko gollatara ko fi Allah ko accatawa ko fi Allah haray noon no pullo fuy tawirte noon ko toon gawi haray tepperne nde tonguɗen ngal ngal haray watta microphone e juuɗe maɓɓe ɓe naata e yewtere nden e ma amiru dawa o waɗa huttano ɗum o yarta noon ɗen haray e heñade inchallah ɓay hanke wino ko ha e 21 hande kadi min kadalika yewteta 21 on inchallah o watte wo ko ɗon heƴaten hakkude ɗo e 21 on yimɓe ɓe fi hewtoɓe ka woɗɗino woodi haray ɓayno ɗen andi amayɓe ɓe waala e haylade ka saare amugol ha e 3 heures demate ha e 4 heures demate conseil ɓe natata fewdo e moto ɗen fi julgol sape wittiri hara yimɓe kadi ɓe watta haqqille maɓɓe duyɓe ɓerɗe maɓɓe ɗen hara ɓe darali montonji so 21 yoni ha ɓe feƴƴintina ɓe famina ɗum ma ɓeyne lande wattake ma o jabotoɗo o jabun ɗon heña haray ɗum noon nden andi ten yimɓe yeddoɓe Allah ɓen ɓe hawja e geddi maɓɓe ɗin enen kadi en duwaka hawjude e dewal meɗen ngal haray watta microphone e juuɗe maɓɓe wa billahi tawfiq hutto بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mi ala ɗo konngol juuɗugol e moɗon ceerno meɗen karamo ko meɗen ɓe makani en ko makete haray noon ɗo hande kadi leeron e jonne usaden ɓe waɗana en ha e 20h30 si 20h30 yoni haray karama ko men en kadi Ustad Mouhammad Samba Aboubacry Diallo hafidahullah e jonnoyeɓe yewtere e nder minitaji 5 si ɗum feƴƴi waɗirlande ha ka pottoyɗen wo inchallah ɗon min ala hakkude hande nde wonno woɓɓe farano landade hanki wiide ɓecco ha hande inchallah waɗa kadi ka pottoyɗen wo ko ceernoɓe wi hatteɗon o en hatte hara goɗɗo seytinaɗi yande assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh eyi on huɓɓini hen nono huɓɓine ɗo hawri ɗo hawri alhamdulillahi rabbil alamin الحمد لله المنان الكريم الذي خلقنا لعبادته وأمرنا بإخلاص العمل له وحده عز وجل ثم الصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين فموضوع محاضرتنا
في هذه الأمسية المباركة وفي بيت من بيوت الله تعالى هو إخلاص العمل لله تعالى، كما ذكر أستاذنا الفاضل أستاذ محمد سامبا جلو حفظه الله. وهذا الموضوع مهم جدا لأنه عليه مدار قبول العمل ورده. haray hiɗen yetta allahu mawɗo on iɗen juula e nelaɗo makko ɓurnaɗo tagore nden, eɗen jarna allah taguɗo en fiiyo e rewmo, fiiyo en laɓɓinanmo kadi dewal ngal ta ko kanko tu reweten, tawa kala ko waɗeten ko fii makko kanko allah. oɗo allahjo neluɗo e meɗen nelaɗo meɗen muhammad sallllahu alayhi wa sallam fiimo tawata hiɗe ñentina e golleeli men ɗi fof, golleeli feeñuɗi e suuɗiɗi, ɗum woni golleeli tawɗen e golleeli ɓerɗe ɗen. aray ɓawte ɗum ɗon yo musidɓe an tedduɓe, yewtere men nden ko woni yiilade e muɗum ko fii laɓɓinangol allah golle ɗen. wona ustade men ɓen jantorani en nonnane. tawde laɓɓingol golle ɗen hino hitti e kaaɗoɗen diina islam fota. golle wo golle ko e anniye o woni ko ɗe mahi. si tawi anniye on laaɓi golle ɗen ɗe jaɓama, si tawi ɗe hawri e sunna nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam. si tawi anniye on boni golle ɗen haray ɗen ɗon ɗe boni, hay si tawi hiɗe hawri e sunna nelaɗo. tawi jaka golle ɗen ko be tawa anniye on yo taw ko yani ko laaɓan ɗum allah subhanahu wa ta'ala, si golle ɗen ɗe jaɓe. si tawi golle ɗen ko ɗe bonɗe, golle ɗen ko bid'a, hay si anniye on laaɓani allah, allah faalaka. si golle ɗen ko moƴƴuɗe, si anniye on waɗiraka fi allah, allah faalaka. haray ɗe wonaɗe moƴƴe ka makko kanko allah. haray ibnu qayyim rahimahullahu o wi wonde ko wiyete kon kafidugol allah e goɗɗum ka anniyeji e ka faandareji, ɗum ɗon ɗen ko baharu alladi baharu la sahila lahu qalla man yanju minhu, ko baharu mo ala fongo fanɗi e daɗayɓe. ɗum ɗon nen yo taw neɗɗo on ko laɓɓinanowo allah, ko fi allah tungo gollirta, tawa o kafidata ɗum ɗon e goɗɗo go'o, o waɗirta golleri makko ɗin fi aduna, o waɗirta golleri makko ɗin fi yani ko rewi golleri makko ɗi o waɗirta ɗin fi allah subhanahu wa ta'ala, ko fi allah tungo waɗirta ɗin. o fi anniyeji ɗin e fandareji ɗin, ɗum no ko baharuyel molanangel mo wukkike maggel, o mara fongo ka o yara ha sakko ƴawa, wo fanɗi wawɗo deɓde ɗo. tawde a yiyay neɗɗo himo tinni e dewal ngal himo wakkili, kono tawa ɓernde makko nden hisani e oɗo ɗen ko ko wiyete laɓɓinangol allahu. ko ɗum waɗi ibnu rajab alhambali o wi al amalu li gayri llahi aqsam, gollangol allah no mari geɓe buy, gollangol allah no mari geɓe buy.
yani ko geɓe, yani ɗen ɗon geɓe o janti geɓe tati ko geɓe tati jane tawata fi gollal ngol Allah subhanahu wa ta'ala, koye hoore ɗen ɗon woni ko mahi golleli men ɗi. yani gollal ngol ken al amalu li ghayrillahi azza wa jalla, gollal ngol tana Allah, ɗum woni ronkude laɓɓinalngol Allah, ɗum ɗon hino mahi e hen ɗum e piiji tati. ara non ɗum ko nde laatoto goɗne anni e neɗɗo on tawana o laaɓanɗo Allah subhanahu wa ta'ala ka aslul ibada, tawde Allah no yamiri en yo e laɓɓinanmo kanko Allah, wono wiren noon wama umiru illa liyabudu llaha mukhlisina lahu ddina hunafa. ɓe yamiraka si wona fiyoɓe rew Allah ɓe laɓɓinanamo dewal ngal, ɓe laɓɓinanamo dewal ngal. o wi en kadi ka sakkitorde suratul kafi faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan salihan wala yushrik biibadati rabbihi ahada. kala jortiɗo yiidoygol e Allah ka dangal Allah yoɓamo ko woni ko gollude, yo gollu golle moƴƴe tawa ɗen golle ɗon o kafidaɗe hay e gooto si wona Allah. ɗum woni ko rentingol neɗɗo on ko lundi laɓɓinalngol mo, ɗum woni ko wiyete ko yiingo. tawi neɗɗo on ko beerena ɓernde makko nden ha tawa kala ko o gollata yo taw ko fi Allah woni o gollirde. ibnu Rajab al-Hanbali wi'i noon gollirgol golle ta na fi Allah wonti gollir ko geɓe. si tawi neɗɗo on anni e makko on ka aslu dewal na fi Allah waɗiri, joni mo juulirde ta na fi Allah, ko fi goɗɗungo intérêt ji, mo ittirde sadaka na fi Allah, ko fi yo o mante ma fi intérêt o ngo o, ko ɗum ɗon woni ko faandi waɗirgol ɗum ɗon nden. ala ko ka adna ɗo na fi joddi ka laara, o haray e fottangol kala mo ko ɓen fo ɗen golle ɗon ko bonuɗen, kala ko on tigi waɗi tawa anni e on ila ka fuɗɗorde na fi Allah waɗira, haray ɗen golle ɗon ko bonɗe. si tawi noon harata ka sifa golle ɗen geɓal ɗiɗaɓal ngal neɗɗo on ka anni e makko tawa on ɗon ɗen anniye wona fi on ɗon anniye ko fi Allah o anniyi e ɗen golle makko ɗon, joni mo anniyi keno juulande Allah, fewdo habbirta ko fi Allah woni o juulirde. kono noon e nder ko juulata kon tawi o anniyanoki juutinde julde nde, mo annino raɓɓinɗinde kono o wiya ka ɓernde makko accumi juutina bela jo ɓe weltantolan e dow komi juutini kon ɗon ɗen. haray ɗum ɗo kaka sifa kaka juutingo na aslu dewal ngal ka ko fi Allah, kono ɗo kaka sifa mayre tawi ko ɗon ɗe woni anniye on o sansi nder ton ɗo ɗen. haray oɗo ɗen neɗɗo e ɗeɗo ɗen golle makko si tawi hara o duñi gommijo ɗon o jaɓani ngo tabita, o waɗani istirsal maa hadihi niya, o jaɓani duumade e gonɗo miijo tabitinango ka ɓerde makko, haray ɗon ɗen hunde fawaki mo golle makko ɗen ko jaɓaɗe. kono si tawi on duumodi e gon miijo ɗon ha o gayni julde nden, haray kala koɓe gande ɓen buyi hino wi'i nden ɗon julde nde boni, nden julde makko ɗon nde boni. woɓɓe ɓen inni e ɓay aslu on ko fi Allah, haray ko baraji mayre on ɗuytoto ha dutta yeru anniye on aslu ko waɗiri kon fimo wala ko yeru kun ɗon ɗum ɗon to heɓata baraji en gandi ɗon ino yeddodira. kono noon jiya ɗon o na yo wonu ka yeddodiral woni, tawde hadisaje arɗe ɗen e ayeji arɗe ɗen wona addiroytenɗe noon ɗen a tawi Allah kanko ko yewti kala golluɗo golle o fandori ɗe fi yiingo ma mantede ma fi gurnan adna ɗo ɗen
haray ɗen ɗon golle kanko Allah o faalaka ɗe haray ko ɗum waɗi jiyaɗo on ndehimo anniyo haray ko yo anniyo yo moƴƴin yo sellin anniye makko on o moƴƴinamo tawa ko woni waɗirde ɓen ɗon golle ko fi Allah subhanahu wa taala ko ɗum waɗi ko heewi e karamokoɓe o hadise mo Umar bne Khattabi radiallahu anhu filli innama al amalu binniyat ɗo fuɗɗoramo defte maɓɓe ɗen sen daari imamu Nawawi ka arba'ina nawawiya ɗe gandi ko on hadise ɗon ɗen go fuɗɗori innama al amalu binniyat wa innama likulli mri'in ma nawa faman kanat hijratuhu إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري ومسلم أولو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في اللنيئن وند نلا الله ماكي قل لي فوق ماجي كو جابيرتي كو أني يجي no wodani kala neɗɗanke ko anni ko anniɗa kon ko ɗum heɓata joddi muɗum si tawi nelaɗo waɗi ɗon noon misal e golle molanaɗe e dewal molanagal tawde si ɓe hattino ɗon tun aray woɓɓe jiɓotono si tawi ɗum ɗon hino natayno e sifa ko wiyete kon hijira ferugu gon iwgol Makka yaha Madina si tawi jaka ɗum ɗon hino wawire waɗede exemple e hadith on tawi hande kadi golle ɗi neɗɗo gollata ɗi fof majji haray jaka yiigo no wawi bonnude ɗi laɓɓingol ngol no wawi moƴƴinde ɗi ɓe maaki wonde kala mo tawata laatike ferugol makko ngol faade iwa Makka yaha Madina ko fi Allah e nelaɗo makko on haray on ɗon fergu makko ngon ko fi Allah e nelaɗo kala mo tawata laatike ferugol makko ngol ko fi aduna li duniya yusiba ko fi aduna mo faala ɗaɓɓude ɗum ko jawdi woni yarde fi heɓugol jawdi Madina ma ɗum ko sonnajo mo faala resude ɗum woni naɓude mo Madina aray on ɗon koko yahani kon o mara dow joddika Allah ɓayɗen andi nde Allah farluno e hoore gomɗinɓe ɓen dogingol diina maɓɓe kan iwa ka Makka ka tawi ka heefere ɓen no mari doole ɓe sonjiɓe e diina kan yaha Madina tawi mo waɗi joddingol ferugol ɗon koye ɗum ko aljanna joddi mawnude joni noon nelaɗon sallllahu alayhi wa sallama maaki wonde ɗen golle jane ɗe neɗɗo waɗata ɗon ɗe ɓayi on tii koye hakkitu hoɓɓe dogi acci ɓeygure mum acci jawle mum acci gallele mum acci musidal mum fappu dogi yehi Makka yehi Madina tawi ko golle janani ɗe kono jaka tawi ɗum e ɗum mum si tawi naafi Allah on tigi waɗiri o nden tampere on sonja mo heɓi ɗon fof ja koye perdi woni ko ton ja tuma maɗe muɗum tawi jaka yo si tawi neɗɗo on kanko ɓay o yino ferede yaha e Madina joni kala gomɗinɗo ka gomɗinir no dogude yaha Madina o waɗi ka ɓernde makko ha no gasa aden si heewi fewon ɗo nangi julayagal Madina toon heɓay goy e fewon ɗo Marseille ɓayi Madina woni nokkure kawona dogede yahe joni min kadi yomi fewu wona ɓeeɗoni fewirde noon ta kanko noon fandare makko nen ko ɗaɓɓoygol mbuuɗi na fi dina ono doginde haray on ɗon ɗen Allah mara joddi fergu makko ngu so yehi so heeɓi mbuuɗi haray o weeli hoore so heɓali mbuuɗi Allah mara yoɓoygol mo ñandargal bal haray ko bakkato tijji si tawi kadi ko sonnajo woni fandare makko ɓay tawi fewdo ɗum ɗon waɗata sahaba yani goɗɗo goo tawi mo faamno resude sonnajo Madina on sonnajo wi iwata to ngara Makka ko be oɗa egga Makka yataho Madina ɓe jooɗo ɗon kono tawi ɗon ɗon no sattanimo yo wi o egga e Makka fi resugol on ɗo mo jooɗoyo toon kunen ɓay fergu ngum farlama kanko tawi anniye makkon ko en ɗum ko ferugol fi yo yaho resoya on ɗon sonnajo namone dogingol dina makko ka on ɗon ɗen tawi joddi makko nin kanko on ko ɗum ɗon ɗen on mo yehi resugol ɗon o mara joddi ka Allah subhanahu wa taala
tawi awa golle ɗin fof majji ko ni tawi kala ko goɗɗo ni gollude yo eto tawa ko fi Allah wona waɗirede ko ɗum waɗi neɗɗo on ko honno neɗɗo on andirta wonde himo laɓɓinande Allah e golle makko ɗen no tawa e ɗum ɗon koni kon arde ɗo ɗen Allah ya'mala min ajli ru'yati nnasi aw sama'ihim nayi on tigi gollirta fiyo yimɓe ɓen ɓe yi'u ma fiyo ɓe nanu tana fi ɗum ɗo woni o gollirde sawi ko fi ɗum woni o gollirde fiyo ɓe yi'u ɓe mantamo fiyo ɓe nanu ɓe mantamo e hoore ɗum ɗon haray ɗo o laɓɓinana Allah ko rasinelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki man yusammi illahu bihi wa man yura'i illahu bihi rawahu al-bukhari wa muslim kala naninɗo waɗɗo golle fiyo nane Allah no wawi naninde yimɓe ɓen kono wara o wara joddi ka Allah kala yi'iniɗo yimɓe ɓen e golle makko ɗen Allah no wawi yi'inde ɗum ɗon yimɓe ɓen kono haray kanko o mara joddi ka Allah ko lette o joginde wonno ko wiyete kon arriya yiigo ɗum ko min ashirkil asgari ko tawa ɗum e cirku togosol haray noon al-Izz bin Abdissalam o wi wonde ino ittintina e suuɗugol golle ɓayɗandi golle ɗin fof ino yiɗa yo taw neɗɗon ko yo suuɗu ko ɗum ɓuri e moƴƴude kono si tawi ɗen golle ɗon ko feeñugol majje ɓuri moƴƴude fiyo yimɓe ɓen ñentinɗe tawana fiyo yimɓe ɓen mantumo ma jarɗumo haray ɗum ɗon wonde ella ala e muɗum wona joni darnugol juulirde ni misal darnugol école ka islam jange ma duɗal ɗo fof ko golleji feeñuɗe ma windugo wallifagol deftere ɗo fof ma jannugol darso ɗiɗo fof ko golleji feeñuɗe haray ɗum ɗon ɗen wonde ɓay haray ɗum ɗon ko be ɗum ɗon e sakugol diina kan fiyo diina kan saako haray ɗum ɗon hino ittintina e wi'ugol wonde ko suuɗugol ngol ɓuri nde wonno ɗon ko e da'a o wona al amru bil ma'ruf wannahyi anil munkar kono si wona sifa ɗum ɗon haray ko suuɗugol ngol ɓuri moƴƴude e hannde ka sadaka ko Allah subhanahu wa ta'ala wi en koye pay goto ko yaltine ko hakkude men ga koye pay koye ñalliña koye yo yalta ɓeyaga yaata nam wa in tubudu sadaqati fa ni'ma hi si tawi on feññini sadakaji ɗin Allah wi ɗum moƴƴi tawi sadaka neɗɗo no feññina sadaka joni mo hirsiɗo nagge o hirsiri fi Allah fi ñammingol miskinɓe ɓen o senditaniɓe tewumu ma o defi o noddiɓe ɓe nafo haray ɗum ɗon on ɗon sadaka ko feeñuɗo ɓay Allah no suti koni kon ka ɓernde ko fi Allah waɗiri si tawi noon wa in tukhfuha wa tu'tu al-fuqara si tawi noon on suuɗi ɗum on jonni wasuɓe ɓe fa huwa khayrun lakum ko ɗon ɓuri ɗum woni hakkunde ma e miskin joom jonnama hakkunde mum tawa hay nano ngon andali ko ñamugo jonni na fi kan goɗɗo ko anda fimu tawi ko ɗon baraji ɗin ɓuri e mawnude kono noon kañum kadi Allah yata'allaka qalbuhu bi madihi nnasi aw dhammihim nde ɓernde neɗɗo nderimo golla golle ɗen tawa ɓernde makko nde yowitake ko yimɓe mantata ma ko ɓe jarnatamo tan la na ɗum ni gollirde fiyo yimɓe ɓen jarna e wore komin kon gollude ɗo sawi ko ɗum ɗon haray ko yiigo Allah faalaka ɗen golle ma en si tawi yimɓe ɓen ñiñimo e golle ɗe waɗirta fi Allah o tertoɗen ɗon golle fi ɗum haray ko yiigo ɗon kadi haray ɗen golle ɗon kadi ɗe woni wadde Allah faalaka ɗen Ibnul Qayyim rahimahullah o wi en tuma kala nde teppere jiyaɗo on tabiti e ɗoftagol Allah e yankinanagol Allah o deeƴi e ɗum ɗon ɗen haray irtafa'at himmatuhu wa alat nafsuhu anil madihi wa dhammi fala yafrahu bi madihi nnasi wala yahzanu li dhammihim hadha wasfu man kharaja an haddi nafsihi
وتعهل بعبودية ربه وباشر حلاوة الإيمان واليقين قلبه. لارن كو ابن الخيم يوتكم wonde si teppere jiya ɗon tabiti e dewal Allah e yankinanagol Allah subhanahu wa ta'ala haray himme makko on toway wonki makko kim ɓanto ki mawnintinano e fii yo taw hara ki miijoto mantore yimɓe ɓen si o golli golle moƴƴe ma tertagol golle ɗe o haani gollude fii ko yimɓe giñata mo tawi kanko o tefa fii ɗum noon o weltorta fii ɓe mantimo o sunota ko fii ɓe giñimo o haaja ɗewno ko mboni o gollande ko Allah subhanahu wa ta'ala o ɗum ɗo o sifa on mo tawata o yalti e geɓal wonkikin ko wonkikin faalete yonkino yiɗi ara si golli mante ara giñaka oɗo wiye ɗum ɗon oɗo ko fi Allah woni gollirde oɗo heɓilanike rewgol joomi makko ko wiyete kon bereedi gomɗinal e pellital woni ka nder ɓernde makko ɗo ka deftere makko madariji salikin haray ko ni ɗe jiyaɗo gomɗinɗo Allah on haani e wawde kono noon no tawa e mandeji laɓɓinalngol Allah yo taw jiya ɗon no yiɗi suuɗugol golle mum moƴƴe ɗen ɓuri feññingol ɗen no tawa e mandeji jaɓe ani gollugol golle moƴƴe ɗen tawa neɗɗo on hino yiɗi woɗɗitagol e lollugol tawa wala miijaade wala gollirde fii yo ande la naa ɗoni ka wonki makko bal ko woni gollirde ko fii Allah woni o gollirde nde anndi oɗo ɗe wiyeteeɗo Ibrahima bne Adham o wi ma sadaka Allah man arada suhra gonganaani Allah on mo tata ko woni gollirde golle makko ɗen ko fii lollugol e hakkunde yimɓe ɓen haray kono noon ɗen kañum kadi hara o ɓeydaani e golle ɗe o gollata ɗen fii e o moƴƴina ɓe min ajiri naasi fii yimɓe ɓen ɗum ɗon ko haray ko hunde nde tawata e aray koye yiingo naati golle ɗe o gollata ɗen ko fii Allah so ɓeyde ko fii Allah tana fii yimɓe ɓen no sutiimo kono noon kadi no tawa e ko wantito neɗɗo wona laɓɓinowo nde o tukkata wonki makko kin e raɓɓinɗinagol waatiji ɗin fuu na yo sikku wonde ene tigi ɗon rimo wakkili o ƴetta ɓural ngal fof maggal o jonnita Allah subhanahu wa ta'ala ene anndi Allah taw ɗon no wi'en walawla fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinna allaha yuzakki man yasha suratu nur aya noga e go'aɓe neɗɗo on anda wonde ko Allah fewnimo e kaadina ko Allah woni mo newnande o golla ɗe dewe na wakkilare makko Allah o yuso nano ɓural Allah ngal e hoore meɗen e yurmede makko nden hay e goto e meɗen wawatano e laaɓude hay e goto fewno woni so hakkidiyen e cheytane hay goto wawata wonki munke siko woni Allah imo laɓɓina on mo muuyi laɓɓinde ka bawgal makko so yi'i ɓernde ma nden hino yiɗimo no yiɗi nelaɗo makko on an on o wallete wona doole maɗa ko ɗum waɗi hay jiyaɗo watiji ɗin fof majji koyo o wi'udimo raɓɓinɗini e golle Allah e gollangol Allah e dewal Allah ngal ɗum waɗi no tawa yani ko yiɗa neɗɗo si gayni dewal o waɗara istighfar o insino ka Allah subhanahu wa ta'ala o toro Allah yo Allah jaɓanmo golle makko moƴƴe ɗon o toro Allah yo Allah yaafo mo raɓɓinɗinare nde o raɓɓinɗini nde en yaalo nelaɗo men Muhammad sallallahu alaihi wasallam si tawi ɓe gayni julde farilla nden ma julde naafiila na ɓe salminiri ko hen ɗum ɓe aɗa to wiide astahfirullah Allah mi torike ma yaafola mi torike ma joomi yaafola mi torike ma Allah yaafola laabiiji tati en allahuma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram
Allah ka woni hisuɗo koye ma kisal woni ko iwrata yani min wata min komi faljo komi bonno ko si tawi a hisinilam mi hisa e faljugol mi hisa e bonnugol an Allah ko a tedduɗo ko a jomiraɗo teddungal e mahɓura ko ɗum ɗo nelaɗo aɗa tono wulde ka farilla si ɓe salmini ko wona noon kadi ka nafila ɓay ka nafila kan ɗum ɗo ɓe woleno ɗum noon ɗum ɗon ka nafila ala to wi'ugol wonde awa adkar bada nafila ɗum ɗon kaka julde farilla woni kono hay ka nafila si ɓe salmini no tawa e ko yiɗa wi'ugol astahfirullah laabiji tati wattaɗo allahumma anta salam wa minka salam tabarakta zal jalali wal ikram sikka ka farilla kam on tigi ɓeyde noon waɗa adkar ji waɗete ɗin e ɓaawo julde yeru ko on tigi tagana e mum wo ɓayɗi toon ɗi buyɗi nelaɗo sa sallam waɗay noon noon buy ko andi ma buy ko woni wadde yani buy ko woni wadde ko subhanallah e laabi capantede tati alhamdulillah e laabi capantede tati allahu akbar laabi capantede tati timminira temedere la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir si gayni ɗo lanni na ɗum ɗon ton oɗo noon ko zicru moƴƴo tedduɗo mo nelaɗo sa sallam maaki mo waɗi oɗo batte kala julde allah yafanta mo bonɗi makko ɗi haysi ko yeru ngu fo baaro kono noon na oɗo tun nelaɗo waɗayno ɗi buy ɓaawo julde nden ko ɗum waɗira jiya ɗon na yo heññitor oɗo tun ko yo ɓeydu no toon ɗen janngugol ayatal kursi no toon ɗen janngugol suratul ikhlas e falaki e naasi batte kala julde nde wotere hay ɓaawo subaka e futuro on ko ɓuri ko jiccude ko nde wotere ko so tawi ko adkaru soba wal masa yon waɗa qul wallahu falaki e naasi laabi tattati e ko wona noon ɗen adkar ji watteɗi ka hisnul muslim nden ɗon no yoni en ko tata neɗɗo hino yaha rutto e muɗum ko ƴetta yeru ko hatto jiiɗi kon ko waɗata baɗa salawat ɗum ɗon fof ko holli wonde jiyaɗo mantay woni Allah jarna Allah jeeja Allah fiyo Allah jaɓamo ɗen golle ɗe o golli ɗum ɗum tagu ɗo wiye qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khayru mimma yajmaun suratu Yunus wiyamɓe nelaɗo ko ɓural Allah ngal e yurmede makko ne ɓural Allah islam ngal e yurmede makko nde ɗo ɗen alqur'anare ko ɗum ɗo ɗen ɓe haani weltorde ɓe haani mantorde ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude diini ko ɓe woni moɓude e jawle aduna ɗum noon heewi hande ɓe tawata ɗum ɗon nde wattama secour ta ko fi aduna on ɓuura e hittinede fi muɗum tawde ko ɗum ɗaduwa rondede fi aduna on waɗe cawru jogitete kon kono si tawi aduna o rondama qur'an on e sunnaji nelaɗo waɗama cawlu haray marsali Allah subhanahu wa ta'ala yewti en ka deftere makko teddude e ayeje ɗuɗuɗe fi laɓɓinangol mo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala e rentingol en haɗa en e waɗirgol golle men ɗen fi aduna ma fi intérêt fi goɗɗum ngol noy ɗum ɗon aya mo jannguɗen on ka fuɗɗorde suratul bayyina ka fuɗɗorde yewtere men ɗo aya wonɗo suratul bayyina wa ma umiru illa liyabudu llaha mukhlisina lahu ddina hunafa ɓe yamiraka alyahuda e annasara yimɓe defte feƴƴunoɓe ɓe yamiraka so wona ɓe rew Allah ko ɓe laɓɓinaɓe mo dina wona woniri enen kadi en yamiraka si wona ɗum Allah ko yamiri aritiɓɓen e sakkitiɓɓen fof si tawi en rewa mo kanko Allah koye laɓɓinamo dina kam fa abudillah mukhlisan lahu ddin rew Allah tawa ha ko a laɓɓinan ɗo mo dina kam kala golle ɗe on ti gollata yo taw ko fi Allah woni o waɗirde golle makko ɗen Allah subhanahu wa ta'ala yewti ɓen ɓe ala laɓɓinan ɓemo golle ɗen en ɗo wi ɗaren ɗo ka suratu Isra o wi man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yasla madmuman madhura wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura al-Isra sappo e jeettabo e sappo e jeenaɓo
tagu ɗon ko en ɗum yewti en ɗo ko wonde goto kala faandiɗo faandorɗo golle mum ɗen ta ko woni waɗirde wona fi heɓugol aljanna na fi daɗugol yiite jahannama ta ko fi nduɗo adunaru koyo Allah sellinmo ɗo ma yo Allah hokkol mo jawdi ɗo ko fi ɗum ɗo nde waɗirde ma yo Allah hokkol mo postuwil ɗo place wil janib ɗo ta kanko hadafuji makko ɗin fof golleji makko ɗin fof ko ɗum ɗon woni ko o faandi Allah wi ajjalna lahu fiha ma nasha on ɗon min yaccinanaymo ko anna ton komin muuyi kon ko Allah muuyatma ko kadi ko ɗum on tigi endoto liman nuridu wonande on momin faala jonnude ɗum kono haray ka lahara koyen ɗum ko jahannama Allah waɗanaymo yiite jahannama nge o naatoyta ɗum madmuman madhura ko o giñaɗo ta ko woɗɗintinaɗo yurmeɗe ɗum ɗo woni joddi waɗiro gollel mum fi aduna wa man arada al akhira joni noon si tawi ko neɗɗo faandorɗo golle mum ɗen lahara wa sa'a laha sa'yaha o gollani lahara on golle majje on na golle o golle dey qur'an e sunna no holli en ko en ɗum faalaɗo aljanna gollata o heɓa aljanna ko ɗen golle ɗo wonti gollata na ko kanko o faala ko ɓuura si Allah tentini wa sa'a laha sa'yaha o gollani lahara ko gollirante kon lahara shartigo Allah waɗi toon ɗen wa huwa mu'min ta ko gomɗinɗo Allah ɗum woni golle ɗen ko yamiraɗe ka sharia ta neɗɗo hino gomɗini Allah en andi ɗin ɗon ɗiɗi si hawrodiri golle ɗen ko yamiraɗe o golliri no nelaɗo gollirno noon sallallahu alaihi wasallam tawi himo gomɗini Allah ikhlas on hino nder toon puisque ko man arada al akhirata ɗon ikhlas on adi tawi ko fi Allah waɗira ko waɗira kon fi Allah ɗum ɗon ko faalaɗo joddi kala ha golle moƴƴe ɗen ari ɗon ɗen sharti iman on ari en andi ɗo ɗi timmi shartiji qabulil amali ɗin timmi e oɗo ɗen aya ara ɗum ɗum al ikhlasu lillah ɗin moɗɗum yo taw golle ɗen ko golle moƴƴe yamiraɗe ka sharia e no nelaɗo golliri noon kadi tan moɗɗum yo taw neɗɗo golluɗo on golle ɗen ko gomɗinɗo Allah ɗiɗo tagi si timmi haray Allah wi fa ulaika kana sa'yuhum mashkura ɓeɗo golleji maɓɓe ɗin laatike ko jarneteɗi woni ko yoɓeteɗi Allah weltanto ɓe ɗin ɗo golleli ɗin golleli wona e sappinato e aljanna yo Allah waɗen e ɓeɗo o wi en kadi e aya goo ɗum ɗo fof ko fi hen ɗum ko fiwata neɗɗo yahoy ñande toon ɗo e gollugol golleli moƴƴita kanko fandare makko alano yo Allah yoɓumo ko fi adna o yawata ɗum fof perdi o nanga felugol Allah ɗum waɗi taway Allah no a wiyami yewtuno aya wal kaari ɗum ɗa hadisaje nelaɗo ma on ɗum ɗo fof ino toon ɗum ɗo fof accuɗa ɗum bonnuɗa golle maɗen aduna amana felugol hande se wona wonkimaki o wiyen aya go ka suratu hud aya 14 e aya 16 man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun tagɗon o wi kala laatiɗo no faandori golle mum ɗen gurnan aduna ɗan ɗo konɗa gollude kon e golleji moƴƴi ara ko fi aduna si ko fi bonɗi kan ɗum ɗon no anda koko boni ɗum ɗo naafi ɗum wona wolede ɗo goy ko fi golle moƴƴe ɗe wonɗa wadde kono tawa naafi Allah faandoɗa ko fi yo Allah yoɓe ka anna ɗo tun ko ɗum on tigi faandi en yaaɗoni ka hajju wa minhum man yaqulu rabbana atina fi dunya wa ma lahu fi l akhirati min khalaq ara ko hajju goɗɗo yoɓa ɗo mbuɗi mum million ji ɗuɗuɗi farangine o yaha makka o waɗa golleeli hajju ɗin fof majji kono tawa ɗum ɗo fof o waɗirani fi Allah ko fi yani bela jo'oy ko yaari makka ko fi yalli Allah jaabinanay mo du'a mo faara torade Allah toon ɗe fi aduna so heɓay jawdi ma fi si o heɓay laamu ma fi so heɓay teddungal
kanko ko on objectif o yaari makka naafi wonɓe allah no fardi hajji e makko dey naafi ɗum noon o ɗo allah wi wa ma lahu fi l akhirati min halaq ko tori kon allah toon si allah jaabinanimo ka anna ɗo ala o weli hoore amma ka lahara min halaq o mara e geɓal moƴƴere hay e hunde ko golli ko fus o yoɓetake o wiyoyi groupe ɗiɗaɓo on ɓe wonɓe laɓɓinanɓe ɓen allah rabbana atina fi dunya hasanatan wa fi l akhirati hasanatan wa qina adaba nnar allah min torikema okku men ka adna ɗo moƴƴere okka men ka lahara moƴƴere ganda nden lette yiite kawon tigi daɗi letteyete ko on to yata ko aljanna ɗoni ɓe yani tawi kamɓe golle maɓɓe ɗen ko henɗum ɓe faadori golle ɗen ko daɗugol yiite heɓa aljanna ɓe towi allah ka adna ɗo moƴƴere makko nden ɗandi ko ɓuri mawnde moƴƴere nden ɗo ko peewal ala peewal e ka ɗo diina nden moƴƴere ɗon ɓuri mawnde heɓugol faamu e ka diina man yuridillahu bihi hayran yufaqihu fi din kala mo allah fandani moƴƴere o faaminaymo e diina makko ka moƴƴere diina ka kono noon kadi ella ala yo taw neɗɗo on heɓay jawdi moƴƴiri dagiidi ta kanko ko maafi ko fiino heɓira ko dagi o heɓira ɓeŋure moƴƴude fewude rewayde allah ɗum ɗon fof no tawa e moƴƴireji anna ɗin yo heɓo kella ka ɗum kadi no tawa e moƴƴireji adna ɗin ko woni yani kanko tigi aslu makko fi telemma yahugol makka ngol ko fi lahara on fi lahara on woni ko naɓimo ton ɗen tawde hajju on ko e tugaali islam ɗen tawa si neɗɗo on heɓi moyen no farɗimo hajjirgol si tawi o hajjoyaade mo anndi haray lette molnaɗe no yoore makko subahana wa taala siyafakimo tawi si tawi ɗen ɗo golle janɗude mo e on yangi e tampere ko neɗɗo waɗoy fof sayna fi allah waɗiri haray o mara joddi ka allah tawi jiya ɗon koye wakkilo laɓɓinana allah golleji muɗɗi fof ko gollata kon fi yo allah yuɓumo puisque si ko fi aduna on tigi tumfa on tigi ko fi aduna faandi e cuɗaali aduna haray ɓen ɗon allah wi mo wawi ɓe timminande golleli maɓɓe ɗin ka anna ɗo o yoɓa ɓe ka anna ɗo ɓe ɗuytantake e ko allah muyani ɓe kon kono noon ɓen ɗon ulaika alladina laysa lahum fi l akhirati illa nnar ɓen ɗon latana ɓe ka laara sowona yiite jahannama ɓe mari toon wa habita ma sanau fiha ko ɓe golli kon ka anna fof ko bonni holli ja ko golleli moƴƴi ɓe golli sabu anniyeji maɓɓe bonni ɗin golleji tawi allah mara yoɓugol ɓe wa batilum tawi ko mere ko bonu ɗum ma kanu yamaluna ko ɓe wonno kon gollude tawi jo jaka nde ɗo ɓernde anniye on ko ɗoni feccere diina kan ɗum waɗi karamakoɓe mbuyi no wi haditha innama al amalu binniyati ko nisfu din ko feccere diina kan nde wonno ko on ka ɓernde yowi jaɓede gollel ɗi oya feccere diina ko hadise wiwɗo on man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun kala golluɗo golle tawi ala e majje yamirore ame ɗoni yamirore allah e nelaɗo makko on ɗen ɗon ko jonniteteɗe ɗum woni golleji tere feeñude ɗen kala ko gollata yo taw islam on no yamiri ɗum ta kadi kono nelaɗo holliri noon ɗen ɗimmum ɗum anniye on ta ko fi allah waɗira ɗe hadisaje ɗo ɗiɗi tawi oɗano ƴetti feccere golleji tere ɗen oɗano ƴetti feccere golle ɓernde ɗen tawi diina kan neɗɗo si yaari ni e diina kan haray diina makko kan ka timmi haray se ƴiwti ɗon ɗen aren e makuji nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallama fi rentingol en e telen makko wiyete kon cappudugol allah e goɗɗum ngo o ko hadisaje e tata buy e meɗen no hunji ma ino andi fi muɗum nelaɗo maaki wonde allahu tow ɗon o wi'i e oɗo hadithul qudusi ana agna shurakai ani shirk man amila amalan ashraka fihi ma'i gayri taraktuhu wa shirkahu rawahu muslim kanko allah kanko ɓuri andinade e kafidede e kafideteɓe fof maɓɓe kanko allah
kala golluɗo golle kafidi Allah e ɗen ɗon golle goɗɗo go'o aray Allah accida e on ɗon e golle makko ɗen aray Allah faala ka accana e on o kafidi e mum si on ɗon yoɓoyi on tigi awa sa o yoɓaali on tigi aray Allah kañum faalaaka ɗen ɗon golde so tawi tun ɓay neɗɗo on no gollira no tawa e noneji geɓe yiingo ɗen yo taw on tigi naafi Allah waɗiri few golle ɗen ɗen ɗon ko bonɗe no wona kadi tawa ko fii Allah on tigi kafida Allah e goɗɗo goo ma Allah e yimɓe ɓen e mantore yimɓe ɓen e ɗen ɗon golle Allah faalaka kañum gol ɗen ɗon golle kañum kadi ko bonɗe aray neɗɗo on koyo taw koyo gollu ko fii Allah ɗum woni gollirde si tawi Allah subhanahu wa taala jaɓanamo anniye on fii muɗum hino mawni e kaaɗude diina islam ɗeɗo ɓerɗe fii majji on hino mawni tandi hanki koye yewtere fii laɓɓingol ɓerɗe ɗe wonno ɗen haray no tawa e laɓɓingol ɓerɗe ɗen laɓɓingol anniyeji ɗin golle ɗin fof majji koye hoore hen ɗum mahi koye hoore ɗiɗo ɗen anniyeji imam ahmad rahimahullahu o wi amru niyati shadid fiyake anniye on ha ɗum hino tiiɗi hino mawni imamu thawri sufyan athawri o wi ma alajtu shay'an ashadda alayya min anniyati li annaha tatakallabu alayya wo kanko o heɓaali ko tawata mo gerdi e muɗum jippiri e muɗum e ka diina ɓuri anniye makko sabu anniye on ko hino yaha ara hino pillito ƴawra jolda taa ko yo gerdu e anniye o e nder gurna makko ɗan o heɓaali ko soñjodi e mum e gerdugol mum yo tabitu e no o faalira noon yo taw ko fii Allah tun anniye o waɗirta ɓuri anniye o e tere ɗe fof majje tere makko ɗe fof gite ɗen mba noppi ɗin mba yani gite ɗen ɗe dartaki mo e wiwgol daaray ko harmi ɗum ɗo ronkinali mo noppi ɗi yo jento ko harmi ne ɗum ɗon kadi ronkinali mo juuɗɗe yo memu ko harmi ɗum ɗon kadi juuɗɗe ronkinali mo kono noon ko heɓɗen kadi yo ɗe yaw ko harmi ɗum ɗo fof ma reedu ndu yo ƴeɓ yo ɗaɓɓu ko harmi o waɗa ka reedu makko ɗum ɗo fof ronkinali mo kono ko hen ɗo ɓuri mo soñjude ko fii o anniye yo taw hara ko o waɗata wu ko fii Allah fii wonki makko kin hay fus ala nder ɗon fii goɗɗo goo kadi hay fus ala nder ɗon yo taw ko fii Allah o enni ɗum ɗo ɓuri sattude tawde pelletti ɗum ina satti yo taw an neɗɗon si a hoolay ko fii Allah si a hoolay kadi ko fii Allah a hoolay kadide ko fii Allah si a waɗay ko fii Allah si a haccay ko fii Allah ta koni wo ko fii Allah ha ɗum hoya الفضيل بن عياض رحمه الله وي وند ترك العمل من أجل الناس رياء والعمل من أجل الناس شرك والإخلاص أن يعافيك الله منهما harayko ya andu wonde gollirgol fi yimɓe ɓen yo yi'u ɗum ko yiigo non yani accirgol golle ken tarkul amal min ajlina accugol golle ɗen fi wota yimɓe ɓe ŋiñi on tigi ɗum ko yiigo waɗirgol fi yo yimɓe ɓen martu on tigi ɗum ko sirku ɗum woni sirkul asgar sirku togoso nden andi noon sirku si wiyama sirku togoso ko koyete yiingo bone mum hino ɓuri mawnude bone zeno no ɓuri mawnude bone yargol beere koyete kon sirkon ɓay ɗum hino wona sam bonnugol ɓernde neɗɗon no pooɗa on tigi naɓa mo ha e sirkul akbar hoɗum waɗi o wii ɗoni pooɗa on tigi naɓa mo e sirku ɓurɗo mawnude on yaltinayɗo islam huɗa so wii ko wiyete kon ihlas laɓɓinalngol Allah ko si Allah dandima e accirgol golle fii ta yimɓe ɓen ŋiñi kulal ta yimɓe ɓen aybine jaasine e waɗirgol golle fii yo yimɓe ɓen mante tawi ko si Allah dandima ɗum ɗon haray hande kadi a woni laɓɓinanɗo Allah subhanahu wa ta'ala haray ko wiyete kon ikhlas on ko hunde mawnude hunde hulɓinide
tawde yimɓe tatoɓe aɗoyte ɓennade de yiite jahannama ko hombo ɓeɗo fo ko gollirɓe golle maɓɓe duwaɗe gollirede fi Allah ɓe gollirede fi yimɓe ɓen ɓeɗo ɓe adoyto rewa ɓe sanamu ɓe adoyo alyahudi annasara to ɓe aɗoyto mushriki e alyahudi annasara e feddeji majjuɗi fof ɓe aɗoyto nadde yiite neɗɗo yo gollu golle moƴƴe ɓe o duwa anniyorde fi Allah ta ko fi goɗɗo go waɗi ɗum ta noon kadi ko ɓuri ɓe wakkilade goy nde wonno ko jannguɗo ka diina jannguɗo diina kan ha woni ganndo tawi o janna e alquran janna e hadis e waajoto kono tawi naa fi Allah no waɗirde ko fiyoɓe ɓe mantumo Allah no suti ɗum ka ɓernde makko ɗiɗa ɓoon ko ittowo sadaka marɗo moye marɗo jawdi sakkoto kala ka memmini o waɗay kono tawi jaka naa fi Allah no waɗirde ko fiyoɓe ɓe mantumo fiyoɓe ɓe yeltano ko ɗoni ka wonki makko taka ɓoon ko neɗɗo wawɗo comba waɗo haɓowo jihadi sika gere si yo memmin kefere sustadarade so makko tawi koye ɗum ɗon o maayi kadi o haɓu jihadi ha o heddi ka haɓugol ka hare andi mayɗo e jihadi ko shahid ko ka aljanna directement kono ɗum ko so tawi ɓerde nden no laaɓi ko so tawi ko fi Allah on tigi woni waɗirde si tawi ko fi mantede ko jahannama on tigi yaha iɗen andi goɗɗo goɗɗi fewno nelaɗo sa sallam e hare o combati ha fof ngalɗi ɓe ni oɗo ɓuri oɗo haɓali hande nelaɗo yo ko yiite jahannama yiite o yahata nde on no tawi na fi ihlas o no haɓirde tawi ko fiyo wiye kaari no wakkili oɗum sahabajo goo ɓay kamɓe kahi ɓe hooli ko nelaɗo makata kon o inni o ɗeppidoto o jokka mo ha o anda akhir battane makko on sayi o yehi ha e nder guere on lanni tawi noon mo barmina barme o yehi ha o ronki wawde muññade museedi ndi o ronki muññade kodduriye Allah on tawi ɓerde nden taw nde mari probléme nde ñawsiɗi o ɗum waɗi o ƴetti kaafa makko kan o darnika o irika o wari o waali hoore makka ka tufi ɓerde makko nde o maayi on sahabajo ɗo wi mi ɓurti gumɗinde wonde nelaɗo Muhammad ko nelaɗo Allah o wari o sifani nelaɗo Allah on qissa on tawi ko hen ɗum waɗi on ɗon e hoore ko wonɗo combatude jiyaadi koye ɗum o barni kono sakkitorde makko nden a yi no warri tawi ko probléme de anniye yo ɗon ɓeeɗa yani ɗum waɗi on ɗon yani haɓuɗo fi jihaadi on marɗo patron jo marɗo jawdi finance jawdi mum ndi finance ude fi diina Allah ka e wallitagol miskin ɓe e gando jannuɗo wallifi si tawi Allah addoyi ɓe ñande damgal o wiya gando on mi waɗannoma hunde kaari ɓay ko Allah woni wadde ɗum na wakkilare on tigi noodi ɓuy faalaɓe kono ko Allah woni tani on tigi laawol ngol ha o jangi o muuti e gandal ngal o inni mi waɗannoma ɗum noon ka o inna hi o inna ko hendu waɗinoɗa ngal gandal o inna joomi wallahi mi jannuno mi darno yaɓirgol ko moƴƴi aɗa ko boni mi waɗi ɗum ɗa e ɗum ɗa Allah wiya kadabta a fenay ko waɗirnoɗa ɗum liyuqala fulanum ƙaari ko waɗirnoɗa ɗum ko fiyo wiye kaarijo no jangi ɗum ɗon wagati qiila wiyanoma winoɗa ko mi wallunoma ha yewti yimɓe tawi kayandiri oɗi ɓe mantudema ɗum no woranoma lanni amara joddi kan ɗo golle ko waɗɗa ko fof Allah yamira malaika ɓe ngo dase onade yiiti jahannama ko ɗum waɗi ari e filla e bani israil ankoɓe bani israil goɗɗo gando wallifiɗo defte 70 ma ko ɓuri ɗum noon tawi deftere e wotere Allah falaka nde on no nafima ko waɗira tawi o mara joddi tawi ihlas on no waɗɗi jiya ɗon si tawi Allah jaɓante kono noon patron jo on kadi Allah andintinamo jawdi ko waɗanimo mi waɗannuma hunde ka heɓuɗa jawle ha wonɗa patron jo
o inna hiiwa o ɓiri to nema o ɓay ɗum kadi ha doole makko o korimo ndin jawdi no wodi buy wakkiliɓe ɓurimo kono heɓaade ko ɓay kanko Allah no windannoomo tawi ko ɗum wasi o heɓi Allah landomo ko ɗum waɗirnoɗa ɗum ɗo inna joomi mi yaali ka fii diina ma ka wallete e ka tampuɗo wallete si wona mi financiɗo jawdi hannde fii maɗa Allah wiya fene na fii hannde waɗirnoɗa ko fii ma an waɗirnoɗa fii ya mante fii yoɓe jarne ko ɗum waɗirnoɗa wowlanoma mi yoɓima toon ɓe wolno kay arɗa wono e arno wakkili arno waɗi ɗum ɗo e ɗum ɗo ɗum no wowlama kala so amara joddi kan ɗo o daase o naade yite jahannama kono noon cuuco haɓu wawde haɓude jihaade on kadi haɓu ɗon ha maayi ka jihaadi on kadi Allah anditinamo doole e cuucal e wakkilare ko Allah hokkimo kon ɓay ɗum ko hokkede na wi tum wonde ko yani ko pinal ma goɗɗum ngo ko Allah windanimo wonde o wawi noon ɗen o inna Allah mi combati ɗen doole e nden wakkilare nde hokkuɗa lan mi combati jihaadi fi maɗa fino dinama kam ɓantora ha mi maayi e ɗum Allah wiyana fiyan waɗiɗa fena e bus ko fiyo wi'e fulan suja kaari no suusi reedu imo wakkili ɗum noon wiyanoma ton a mantanoma ton ko joddi ma ɗin noon ɗen haray ɗo amara joddi kan ɗo Allah yamira malaika ɓen o da sewnade yite jahannama nelaɗo tappi koyɗe abi hurairata ɗen ɓenni ko aba hurayra ɓeɗo tato adete naɓeydi jahannama ɗargal ngal hunde ko hawnino toon joni noon ɓe fof tan ɗiɗi kanna ɗo ino moƴƴi tawi ɓe ɗo adamanade de yite jahannama a yiyay ɗon ande e maɓe tawi yo jaka aduna on ɗo ko feeñi kon na ɗum ɗon woɓɓe goo yaltitoyta lahara yawma tubla sarairi ko ñande gundoji ɗi feeñata tawi jiyaɗo yo wakkilo kene makko on ko woni ko gollude kene e yeeso yimɓe ɓen e ɓernde nden yo taw hara yani yo taw ko fi Allah ɓay kan si ko fi Allah waɗirɗa golle ɗen yimɓe ɓen manti on tigi ɓawti ɗum ɗon ɗen haray ɗum ɗon nelaɗo landa ɓeyni ɗum ɗon ko tilka ajilu busral mumin hadise muslim filli wonde ɗum ɗon ko yacci ɗum busra welo welo gonɗinɗo Allah ɗum ɗon battinta e golle on tigi ɗe battinta woni tun an jiya ɗon wona yo ɗum on waɗi himme fe wona ɗum mapine halas ɗum konko yimɓe mantata ɓe ɗumanno ɗum ko joddigo ko Allah waɗandi on tigi neɗɗo on ka aduna ɗo ɗen kono ko heɗɗum neɗɗo on kañum kan koyo ɓernde makko nde woni fi Allah yemma ñalolma nayo ko ɓe mantatamo yo yawoɗo ha ta ka o watta e waɗirde fi ɗum ɗon ma ko ɓe giñata watta waɗirde accide fi ɗum ɗo la aray ɗum ɗon tampintamo hay e hunde si tawi tun Allah kañum no suti ko fi makko bolle ɗe waɗira hay ɗum ɗa woni joddi goo ka anna ɗo ɗen haray ɗe sakkitora yewtere men nden ɗo ɗen aya on ka sakkitorde suratu al-kahf faman kana yarju liqa'a rabbih Allah tagu ɗo wi'e kala faalaɗo hawroygol e yeeso joomum makko hawroygol e Allah o yoɓamo joddi moƴƴiri o naade mo aljanna falyamal amalan salihan yo gollu golle moƴƴi ɗi ɗum ɗo Allah ala e daynude yoɗa goɗɗo wiya tun Allah ko moƴƴo yo Allah yaafoyo en ɗum tun naadaali goɗɗo aljanna dey konngol ngol kan konngol goonga pellette Allah no moƴƴi pellette Allah no yurme en Allah ko yurmeteɗo Allah ko moƴƴo kono yo Allah moƴƴo on nelu e men nelaɗo o wiya goɗɗine o jokkon mo iwtiren e ɓaawa makko si ɗon faala aljanna o jippina e meɗen deftere alqur'ana o wiya jange nde iwtiron e ɓaawa moye tawi ɗon faala aljanna neɗɗo acca ɗum ɗon fof jooɗoɗa e yelagol yelaji ɗi mala nafa on ɗon ɗaynito tooni yurmede Allah nde on to nde woni ko ka qur'ana e ka sunna nelaɗon sallah sallam tawi jiya ɗon ko yo jokku ɗum ɗon gollitira ka e hoore makko e ka ɓengure makko o wi'a noon Allah ko yurmeteɗo koye Allah wiya inna rahmatallahi qaribum min almuhsinin yurmede Allah men ko hemɓe ɓadi ko moƴƴinayɓe golle ɓen tawi eto wona e moƴƴinayɓe golle ɓen on say noon jortoɗa yurmede Allah men kono si neɗɗo on
no jokki wonki belede wonki mo ino yedde Allah bimbe kikine jemma e ñalorma ko gollata naafi Allah woni waɗirde imo inna tu wonde mannala ko aljanna Allah o naadaymo ko aljanna ɓe Allah ko yurmeteɗo ɗulle gollele ɗin koko wona peeso yeede Allah le holli en golleli boɗɗiyani kala ko bonnata ko golle o yewti en ko moƴƴinta ko golle o yewti en on tigi woni e bonnugol golleli mum ɗin ɗo si on tigi naadoyama yite jahannama haray ɗum ɗon ko kanko waɗi haray ko kanko woni welsidi ɗon haray to feloyi hay e gooto si wona hoore makko nde andi sifa ɗum kadi wodino e bani israil tawino e maɓɓe e karamokoɓe seeɗaɓe moƴƴuɓe kono ɓurɓe ɗudde ɓen ko gonɓe tawi hay deftere Allah nden tawreta ɓe waynayno sanza ma ɓe fira firoji bonɗi tatana ko Allah faandi ko ɓe firana yimɓe fi majjingol ɓe tawino toon kadi yimɓe ɓe janga anda hunde ɓen ko yeraji ɗin jogii wa minhum ummiyuna la yalamuna alkitab illa amaniya wono e maɓɓe ummiyuna ɓe janga windata jangata anda yude e deftere nden ɓen ɗon ko yelaji tum maɓɓi ko sey tun Allah yurminoyi e sina ɗum ala daɗoyowo e nam ko sey yurmede Allah nden natirten aljanna kono nde yurmede Allah noon koye hoore on bo nde wonata o naata aljanna koye hoore moƴƴinowo golle ni te jiya ɗon toujours koyo eto wona moƴƴinowo golle o taƴƴino yurmede Allah nden ɗon na yo jaɓo wonki makko kin ɗowamo o nanga o nanga yelagol e hoore Allah yelaji ɗi tawata nafatamo ko anda ɗo nafatamo kala ara tawde nelaɗo sa sallam maaki wonde goto kala mo golle mum ɗen de tardi ɗum ɓaawo na dambe makko ɗe naɓirtamo yeeso si neɗɗo gollani ka anna ɗo taw joni e misal ara neɗɗo koye suudu teddudu cuuɗi tedduɗi wonno ara ko wakkilinoɓe taaniraɓe jasiraɓe aroya ɓerron ka wakkilaɓe ɓe jasay kaɓe ɓe jasay fusɓe gaynoyta wakkiliɓe ɓen ɗo wonta e hooreɓe ɓen noon hendo to doole ɗen oɗa ko joɗotoɗa yelo wola mawɓe amen no wakkili ɗo ɓe wanno ɗum ɗo e ɗum ɗo ɗum nabatamo ɗon koni dina kan koni si tawi a gollani ko moƴƴi a wakkilaki ko on tigi joɗoto yelo kon ɗum naɓirtamo yeeso ko ɓawre ɓooyo naɓirtamo tawi yo jaka ko golle ɓuli imalu fa sayara llahu amalakum wa rasul golle morɗen Allah subhanahu wa taala haray mi sutti golle ɗen koye gollu wakkilo ɗen golle laɓɓinanen Allah haray noon on ɗon aya ka Allah subhanahu wa taala ko man kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihan fa jortiɗo awroygol e Allah fi yo Allah naadumo aljanna yoɓomo joddi moƴƴiri ko yo gollu golle moƴƴe e yewtino fi golle moƴƴe o golle moƴƴe ɗen yo taw ɗe laaɓani Allah yo taw kadi almutabaa hino toon jokkugol nelaɗon sa sallam eɗen ɗon golle wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada wota o sirkan wota o kafidu e dewal joni makko ngal hay goto eɗen gandi no tawa e sabuji jippagol hay on goɗɗo goto o haɓay jihaadi wakkili fota o nandi nelaɗo eni nelaɗo min miɗo yiɗi haɓugol fi diina Allah kan kono noon miɗo yiɗi kadi yo yimɓe ɓe mantan miɗo wakkili Allah jippinayi on kala faalaɗo heɓoyde joddi Allah moƴƴini kala hara yo gollan Allah hara o kafidali Allah e dewal jomum makko ngal hay e goto ɗo toro subhanahu wa taala yo Allah waɗi en eɓe laɓɓinanaɓe Allah golla golleji moƴƴi toro Allah yaafa fiye toro Allah yurmede makko nden ɓay Allah wonko yurmeteɗo mo yurme en ɓuri ko nenira e men ɓe yurmete en kanko tagi yurmede nde yurmede ko waɗi e nenira e men ɓen e babira e men ɓen wonande ɓiɓɓe ɓen ko kanko Allah waɗi ɗum ɗon nen ko seeɗa e yurmede noon o waɗani ɓen ɗon nen tawi mo marani e yurmede mawnude yurmede tiiɗude o yiɗa yo hay e goto yaw jahannama kanko tan ɗon o yiɗa ko ɗum waɗi himo mari noneji buyno yafora jiyaɗon jiyaɗon eɗo duuɓi capanɗe joyi no yedda Allah ñande wosire to tigi adda wonde moƴƴa o jooɗo ɗawa inna Allah minin si mi tuubi mi ruttike ka maɗa Allah o yaafomo ko feƴƴi bonɗi makko fop yurmede ɓuri ɗum ko ha ɗon yurmede nden hatti tawi Allah no noddi en ko yen artuka makko wona yen jokku iblis cheytaniru huɗandu tata hino wondani Allah wonde ene tigi o majjine ɓiɓɓe adam ɓe fof maɓɓe wota en jokkumo jokken nelaɗo makko Muhammad sallallahu alaihi wasallam fiyo en heɓoy aljanna daɗe yiite jahannama sayi mi hewti ɗo miɗo wawi darnirde ni ɗen
toro subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗi ko yewta kon ɗo hara ko fima ko kanko yewtira newna kadi ko yewta kon tawino hawre qur'an e sunna newnana en jaɓɓugol ɗum ɗon ɗe gollitira kala ko woni nder ton ta hino woopi gonga kan ɗum noon koye morde am min yewtuɗon e cheytan haray Allah e nelaɗo makko hino dandi e ɗum ɗon ɗen rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar sallallahu ala nabiyina muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. bahwa yang Allah tabaraka wa ta'ala ambon nani yoto sabe on hebala hakkille on odi ni ko kilo ko ayal kan ko de ni gambara ni Allah subhanahu wa ta'ala yonan be ko bedara di rolen kapeso mabbe yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim wa an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Entoro tabaraka wa ta'ala yonan be ko bedara ni rolen kapeso mabbe nyande tawata ɓiɗɗo e jawdi nafatasi wona yaadude ɗin ɗon e ɓernde hisude shirku ɓernde hisude keɓerako e bidiya e golleji bonɗi. ɓaawo ɗum en toron kanko subhanahu wa taala yomo waɗa en jentotoɓe yewtere nden ƴetta kuure moƴƴude comme gollitirande wonno ko ɓen ɗon o wi ko jomiraɓe hakkillaji ɓe haray den jonna yewtere nden ceerno meɗen woni karanko meɗen Cheikh Mouhammad Samba Aboubakar Diallo den jonna ɓe ɗo minitaji joyi e muɗum ɓaawo ɗum waɗen lande seeɗa nde wonno haray ɗen sutti ɗo ɓuyi to ƴige woɓɓe daaniki aray noon